Iabal tawasi tumanud di pinasuat di John. Ditimpun ni no po nga ibos. Ibos no po nga miyampay do kinaingan o mibos no po nga kinaingan. Miyampay isido do kinaingan ditimpun ni. Nadadiyo nununu no po maza disido. Ay soy do iso do nadadi nungokon no ko maza disido. Ino po nadadi doy disido nga opposition. Opposition ininavaw do tuhon ngavi. Ino po ninavaw nga tumitiw ito tuvong. Aw nakabagah di okot tuvangan. Koykot no isanguhun isinu do kinaingan. Ngano po daw nga ijon. No koykot isido do ponokosasi do sumasi dininavaw moy do o tumazan no dio savya vituhun maza disido. O koniko ninavaw isido nga sumasino po isido dininavaw. Ino po ninavaw totopot nga ibos imanak do ninavaw dahil savya vituhun. Isido na iminikot dahil pamagunan. Dahil ti no hide id pamagunan isido. Inadali maza disido aw no katutun disido o pamagunan. Minikot isido doy doon disido awi no tinay mo isido dituhun daw sondi. Nga doy sontob di minonoy mo disido. Nonuan disido do kuasa do dumadi do tanak nga video kinoingan. Doy sontob dia tumazan doy ngan disido. Yokon ko nongo susuh mantad za do tuhun toy mantad kandak do tonsi do tuhun toy kahisaban do tuhun nga mantad ido kinaingan sondi. Ibos duminadi do tuhun. Minogigizon ni sido do poy ngamong do toko. Nakito do toko ikobontugan daw. Ikobontugan dinotoy mo daw man tadi tama. Do sabagi do tanak tontoy son di tama. Inoponu do grasya katapatan. Suminasi di sidoy John. Mabosi sido do. Itino isonghun inobos kudo. Ino pamikot do sumusut do gongay. Nakahib do go tu. Isido no ipoin sandad no hay do paguhu do go. Otopot no. Damantad kaganapan ni sido. Do savya vi no kotoy mo. Do iso titak ipagohon ditiso. Tu. Ino po undang-undang nga pinatak mazali Moses. Ino po grasya katapatan nga nakoykot maza di Jesus Christus. Ay soy songhun no nakokikito do kinaingan. Nga iino itanak tontoy son. Ipoin sumok do ginavoh bitama. Ipinapoint tutun disido. Itinoy ikososyan di John. Diontok paugado do tuhun Yahudi ngavi doy disido o padri ngavi. O mituhun ngavi do Levi do mantad Jerusalem. Do muot disido do isay ko. Pinaintahang disido. Au minogohi misido nga pinapointahang do. Okon ko i Kristus zo.
Dadi uot na si Hodo. Dadi i-Elijah ko naku. Simbah na si Dodo. Okon. I-profetah ko naku. Simbah na si Dodo. Okon. Dadi pobos no di si Ho, dahil di si Dodo. Isay ko di. Musiti no do kisisimba zikoy do oviton doy di pinopogad nga vidagay. Nunuo po sonu do kokomoy diaw sondi. Dari pobos na si Dodo. Tumanudi pinogohungan di Isaiah. Izo no po nga ioho di songuhun imizak gizak it kotogisando. Poton dao no olahan montok di Tuhan. Potuhido no olahan ngavi do bazan daw. Ino po pinogad nga Farisi ngavi uot no di Jeho day di si Dodo. No kuo na dito mamodsu ko nungokon ko i Kristus ko. O mokon ko i Elijah ko. O mokon ko i profeta ko. Simbah no'y John day diho do. Mamodsu zo miyampay do vai nga kiva songhun poing kakat do poing ngamong Diyosu. Iaw Diyosu tutunan. Imikot do sumusut do go au zowi kapadan do menguzad do kagos do salipal daw. Nantakan iti doy Betani doy hu id sopong do Jordan. Ikinoy zonon do maso mamodsu i John. Dita daw suminusut kokito no di siday Jesus domikot day disido ompobos no do intangay. Iho no idomba do kinayngan. Imongitu do doso do pamagunan. Isido na kamozon ku di onto poboso do. Mikot o sanguhun do sumusut do go inakahib do go tu isido na ipoin sandan no haid do paguhu do go. Izo po sondi nga awi no kotutun disido nga tuduh kuno po do minikot do mamodsu miyampay do vai nga moy do koin tahang no disi do doy tuhun ngawi do Israel. Ompoin tahango no di John do minobos do no kito ku espiritu do suminondot doy disi do. Do mantad surga imiyaga do tombohog asang timpo no doy disi do. Izo po sandi nga awi no katutun ni sido nga no kopos di dogo ipinapogad dogo do mamosu miyampay do vaig do ino po tuhun yo kitonu do sondoton ni spiritu do mundong nga isido na imamosu miyampay do spiritu tabituaka no kokito suminasi izo do isido no i songun na pihi do kinaingan. Dita daw sumusut, di paing kakat bagoy John, do dayho miyampay di, duvo, di makikiya nga ridaw, tahib no, i Jesus. O mintong na John, day di sido, ompobos no do, intangay. No, ihiyay ho, idomba na kinaingan. Obnongo di duvo makikia ibinos di sido tanud no izyoho ni Jesus. Kawihi na Jesus kokiton daw izyoho da manutano daw. Ang pobos no do. Nunuwa po kinuon Yosu. Simba na izyoho do. Oy Rabbi. Iki kamazon do mangingya. Inombo ko do pa ingizon. Simba na si Dodo. Kano? Kokito koy. Dadi ugad na isiyoho. Kokito no diyoho. Doy nomboy si Dodo paingizon. Tindooy no miyampay di si Dodo tadaw di.
Untuk na po di nga, kuang hobi do, jam 4 do, minsuso do. Songhun na po di duvo i duminati do tutumanu di Jesus di untuk kongo po di boss di John ngay Andrew. Tapinay di Simon Peter. Guhuh na po do meniman di Andrew nga magium di tapinay daw umpo boss no day di si Dodo. No kito na nagay i Mesaya. Iki kamozon day Kristus. Dari ovito no di sido i Simon day di Jesus. Intong no di sido i Jesus umpo boss no do. Isyaw na i Simon itanak ni John. Punganan ko do i Cephas. Iki kamozon do pampang. Dita daw suminusut, yung tok katanto ni Jesus no moy day Galilee, kasama nay no di sido i Philip. Pobos no do, tanod dogo. I Philip, nga mantan na gido kakadazan di Bethsaida, ikinoisonon di Andrew di Peter. Kasama na no di Philip Nathanael, pobos no do di sidodo. No kito no dagay isidoy kinomoy di Moses na book undang-undang ni propeta nga do. I Jesus tanak ni Joseph, mantad Nazareth. Pobos ni Nathanael di sidodo, mantad Nazareth. Kivan ako di tawasi lumikot mantad kinaizonon diho. Simba na Philip do. Kano? Kokito ko i. Kokito na po di Jesus Nathanael do umikot. Pabos na si do. Do kamoy di si do. O topot na. Do iho na ibansa na Israeli aiso do kapamudutan. Uot na Nathanael do. Ingkuh ko. Do katutunog ko. Simba na Jesus do. Paguhuy do na kay kot do mamoho di awi Philip. Nakita ko isiyaw na susut do kazufig. Simba na Nathanael do. Oy, Rabbi. Isiyaw na tanak do kinaingan. Isiyaw na ladya do Israel. Simba na Jesus do. O tumbazan ko sabab no do. Minoboso do. Nakita ko isiyaw do poin susut do kazufig. Ko kito kay may iho pi pangawi ginazo naman taliho. Ang pobos na bagwi si Dodo. Poihon ko isiyaw tototopot. Do ko kito kamay do surga do poingivang o mitasab ngavi di kinoingan do minsawat sumondot do di tanak do tuhun. Ontok ditadaw kumotohu kiva do matod do iho id Kana id Galilee. Itina ni Jesus nga do iho o mi Jesus o mi mokikya nga bidaw nga manahap nogi. Ko viyay no isiyoho da anggur. Tu ino pa anggur nga vi ino kotonda montok di kalamazan nga navi ino. Pobos na itina ni Jesus da di sidodo. Ay soh no da anggur diho. Pobos na Jesus do. Oy tondu. Nunu pa kyo nuon numantadogo. Aw po no ikot o jam ku. Pobos na itina di sido di supu nga vi do. Mano Diyosu on nunu no po boson daw Diyosu. Kivado onom kakanan do po yung sumpak do iho, igunon do pamahyungan, ikubasanan do Yehudi ngavi. Iso no po di nga kusuang o duvongopod to'y tahungopod galon. Pabos na Jesus to'y disupo nga bido. Suangay no suangay do vai giho kakanan ngavi. Dari suangay no diho i do somok no do habay.
Dari pobos na isido day diyohodo. Sogo no di diyosu. Oviton no day di buwan do kalamasan. May no diyohoi, kinamay no di buwan do kalamasan di ivaig nabahiu no ido anggur. Au isido no koyho do mantad nomboi nga. No koyho isupu nga vi minanagaw di vai. Hovo no di buwan do kalamasan di minanan savo pobos no do. Isa-isay no po nga poposung pohay da anggur tawasi. Ang avuk po di itambuhoy ngavi. Inogi di iokwang o vinasi to posungon. Nga isiyaw no po nga popio nu pohay di anggur tawasi gisom idopay no. Itino'y tanda ni Jesus no kumoyso nogi. Itino po nga dayho id Kana id Galilee. Pinaintahang ni sido o kabantugan daw natumazan ni sido imokikia ngavi daw. Capacity ugad ni sido do dayho id Capernaum. Miyampay di tina daw di pinay ngavi daw do kusay di mokikia ngavi daw nga tuminindoy siho do dayho do pipio no ta daw. Untuk no po di osomok no ipamakanan no kinagabasan no Yahudi ugad na Jesus na Jerusalem. Kokito no di sido tuhun nga vi do panambazangan tagazo di do papadagang no sapi, kambing, biri-biri, tambohog asang, sangindikaw dayhoy pohon nga vi do usin. Ponodo na isido do papasut mantadukog. Usa zango no di sido isiyoho sabi do papahabus mantad di panambazangan tagazo. Kampay no sapi kambing biri-biri. Potovuko na daw iusin di papapohon nga bidosin. Tinggongo no daw imidya diho. Popos no daw di papapadagang nga vi totombohog asang do. Poho buso nga vi iti man do mantad iti kada do dizo do pitomuvan no hamin itamaku. Tadi ko no di mokikia nga vi daw ibos nga vi do point suat day book to bitua do. Mindab sindab po o kohizaban ku montok tahamin no. Sampalag na Yahudi nga vi bos no do. Nunuwag tanda do pokitanan no dagay. Do patut ko do mimang do miyagaditi. Simbah na Jesus do. Vuzaso na iti panambazangan tagazo. Iddasom tohu tadaw. Tuit dongon ku faguiti. Simbah na Yahudi nga vi do. Apat ngopod onom taon. Dominonuidong niti panambazangan tagazo. Kano ko na munuidong niti do tahu na tadaw. Nga minobos si do kokomoy di panambazangan tagazo do itinan daw. Katungag na po'y Jesus naman tad po'y patay. Koso na di makikiya nga bi daw. Do nakobos isido iti. Katumbazay ni Ziho di buk tabitua nunu inobos hide di silo. Ontok ni po'y tindo isido day Jerusalem ontok na kalamazan no. Pamakanan no kinagapasan o gumu o nga tumbazan daig nga di silo. Otok di kokito di ho itanda nga vi diniman di silo. Nga nakoyhoy Jesus do savia vituhu no mau pinapahansan daw sondi doy diyoho. Tuaw isilo insan do mamaguno do katanghangan kokomoy do isay no po. Koyho isido do nunuo pamusavan do tososonguhun. Kiva songhun Farisi punganan do Nicodemus.
sanguhun huguan do Yahudi. Iminikot day di Jesus do dong sedop ang pubos no do. Oy Rabbi, no kayo si koy do mangingya ko, ino koy kot mantad kinoyngan. Tu aisoy do kanu do mimang ditanda ngavi inimanu nung okon no ko miyampay di sido o kinoyngan. Simba na Jesus do. Poyhon ko izyaw to totopot. Do aisoy do songhun no kokito do pamalinta no kinayngan. Do au no ohodi do mantad sabat. Pobos na Nicodemus do. Ingkuo di do ohodi vagu o tuhun do. No hoing no. Kanu panaku isido do sumuang vagu day pagaganakan om ohodi no vagu. Simba na Jesus do. Poyhon ko isyaw to totopot. Do aisoy kanu sumuang day kapamalinta no kinengan do au no ohodi mazat do vaig om di spiritu. Nunui no hodi do tonsi nga don tonsi. Nunui no hodi di spiritu nga don spiritu. Kada ko suvazai do moboso do. Mositi ohodi ko do mantad savat. Sumugi otongus day nonombo kanangan di kongo kodo tunidi nga au ko kanu do popoyo do mantad idnomboi toy idnombo o pakazan di ingkah nagi doy isay i ohodi mantad di spiritu. Uot na hindi ko dimus do. Ingkuori do dadi ino. Simbah na Jesus do isyaw no mangingya do Israel. Au ko no koyho do kokomoy nga weliti. Poyhon ko isyaw to totopot. Do no inayhan no tako o boson no tako no inokito no tako o sosyon no tako o mga tuhon ko nga vi au monoy mo di kososyan dagay. Nung au ko na po tumazan no go no ontok mo boso day Diyosu ko komoy do nunui don po mugunan. Ingkuwa ko di do tumazan no go no ontok mo boso ko komoy do nunui don surga. Ay so po do no kongoy day surga suvay ko isang uhon iminikot mantad surga itanak do tuhon. Miyaga ni Moses tu pinapoy sabat ni Wuhanut do dayho id kotogisan ingka no giiktanak no tuhun do man poy sabat to. Moy do isay no po i otumbazan nga kanu may do kaposisyon sa lajul idisido. Tu ingka no o kinayngan do gumininavo do pamagunan. Pinatak disido itanak tontoy son daw. Moy do isay no poy otumbazan di sido nga au may apatay nga kanu may do kaposisyon sa lajur. Tu pinoga do kinengan ni tanak daw day pamugunan no okon ko mambisala do pamugunan. Nga moy do maza di sido atampasih no da o pamugunan. Ay soy do sanguhun yo tumbazan day di sido do man bisalaw. Nga isay no poy au o tumbazan nga no bisala no haid. Tu au o tumbazan no tuhun diho day nga ni tanak ton toyson no kinayngan. Om kapambisalan no po dino nga sundung ima do no kaykot no day pamugunan ininavaw nga minomihi o tuhun o kotuvangan ko ininavaw tu angalat o kay mandiho. O matapot no. Da isay no po imimang di kahasa nga abazatan di ninavaw o madihiw man tadi. Moy daaw di ay buhazan o kay man nga bidaw. Nga isay no po'y mimang di totopot nga mintahang doy ninavaw. Moy do, nunu no po'y man di sido nga kaintahang kozo do naiman doy kinayngan.
Kahapas na po ugad na Jesus, miyampay di makikiya nga bidaw, do dayhoy uvang no Judea. Tindoy no, dayho do miyampay di ho, minomodsu. Ijon nga minomodsu, nagido dayho, ainon, idos, o salim, tuog gumovay, do dayho. Minodidikot, dayho o tuhun ngavi, nongopodsu. Tuaw po, no tolungku, ijon. Kadadi no o pibasan do idpiyahatan di pipio mo kikia di John, songhun Yahudi ko kumoy da adat do kapomo hidangan. Dadi ugat na isiho day di John, pobos no do, oy Rabbi, ino potuhun imiyampay haydiyaw do day huid, sobong do bawang Jordan, ituhun isinasi no, nga mamaso no gimamodsu do bayno modidikot do disido o tuhun ngavi. Simba na John do aisoy do songuhun do kanu monoy mo do nununu nung okon ko pinatak ido mantad surga. Isyozu sondi nga kanu sumasi do go do no ko boso do okoni ko i Kristus zo. Izo na po nga isonguhun isinu do magguhu isido. No manansavo, ipoinsangan no di sovon. Nga no po tambahut di manansavo, ipoin kakat no dayho o makinongo di sido nga opon no do konsikan do ontok kongo do oho di manansavo. Itinay konsikan ito piyumananku. Poin gonop no di mositi gumazo isido nga izo no po nga mositi do numini. Ino po mikot namantad itsavat nga itsavat to savyavi. Ino po doon pamagunan nga poim pamagunan isido o mobos isido doy kalalahan no doon pamagunan. Nga ino po mikot man sa surga nga sumasi doy nunu inokito omnongo daw. Nga aisoy do songuhun do monoy mo do kososyan daw. Ino po monoy mo do kososyan di sido nga manak do katahangan do otopot o kinaingan. Tuino po isinu do kinaingan nga mobos di bos nga ri do kinaingan. Tu onuan do kinaingan isido do spiritu miyampay do aiso gontob. Guminavo di tanak itaman. Pinahansan daw o nununo po day hongon di silo. Isay na po iyo tumbazan day di tanak nga kikoposizon sa lajur. Nga isay na po mata do tumbazan di tanak nga aw iko kito do kaposizon. Tumimpon day di silo o kohodong do kinaingan.